Yan. Da kami manen. Muna lang kami minuton. Ket search for Ilocano Idolan. Weekly. Weekly. Mano ti contestant tayo ditan? Dua? Talo? Damay sa tatay mo kon ngimja ko muna si Mang Pajiduan. Okay. Dua? Dua kanaw. Kuha ni Ma'am Rowena ni Angel Salvador Navarez, 14 years old. Magsaysay Kabaton Isabela. Norilyn Ramil, 26 years old, District 1 ng Kawayan City. Okay, damdama, alas 2. Isa ka na yun, dagiti cellphone with no USB yo, nga -1. Ada -1 tan, madam? Da, maka USB. Or cellphone. Wow, medyo na... Sige, mabalin siguro atin jack ti radyo dito eh. Barang ba di nga agbala di wireman no kwan. Okay, bumasak manan. Hello po, greet ko lang po nanay ko nakikinig ngayon si Pilar Barasi sa San Luis, Kawayan. Thanks po, Pabade Idol dito sa Santa Lucia, Danica Salon. From Danilo Aquino. Jilin Barasi matgayam aja, nagpabati kininay inang na. Hello po, Manong June and ating JM. Good Sunday po. God bless from Lusing Domingo. Good PM po watching here in Athens, Greece from Oncol Cuesta. Tantan, ano? Di ba kinagat ng 6 na lions iyon? Ano ba? Ano ta dyan kantaya? So pa yan. Di mag... Di may magets, di may tarosan. Di kita nauunog-unay nga panunod yun. Ay, may hugot si Ma'am Rowena, oh. Biglang hindi nagparandong yung isa, nang iiwan bigla. Kunana. Hugot, ah. Hehehe. Biglang hindi nagparamdam yung isa. Nang iiwan bigla. Amom nga minda, kita kat ko, nariga mo na patpaturam da kitang al-alya. Puro paramdam. Alam ko na yan. Isin tinutukoy mo niya kapatid na Rowena. Gini, di contestant. Okay nga, Rod. Dudua da gamin, madinagparamdam ka na di may isa. Supay. Our December 1 contestants, apo itatangal daw Domingo de Gajay, we have Angel Salvador Navarez, 14 years old from Magsaysay, Kabatuan, Isabela, and Norilyn Ramil, 26 years old from District 1, Kawayan City, Isabela. Aji may isa nga contestant biglang hindi nagparamdama ng iwan bigla ko nada. So watch out for them, kaaruba damdama, tuno alas 2, tirugi apo ti Salisal, iti search for Ilocano Idols 2019, dito lang, 98.5 IFM, may iti Idol teng FM. Talaga nga, agbiribiro kami apo, tinalaing ako mansyon, ag-recording, kasta. Hello po, kablog man namin nga taga Villa Beltran, Ramon, God bless po from Edison Arimbuyutan. Wow, ni Edison, amok da itam. Ma'am. Sinubsubaybayak iti ngamin, iti dati nalmas ng obing DJ Villa Beltran, kat may sa iso na nga very active nga post the updates. Okay. That's why I keep on following him. Thank you so much, Kapsat. Kiti naramit, dakil nga ba na kiti nakasubaybay kami kanya kiti post mo. Good morning mga idol watching from Israel, from Jingjing, Belita, Okbo. Wow. Okbo. Amon na niya di jay? Ano? Aki binaliktad na lang ang buok di jay. Okbo. Okbo. Ika di. Para kini Ka Emil, kini Tantan, dito ay nagpasyarak itibigan balasang inak nasarak indatun kuday tuy ayat inwadak na dinak kayat kinigdayak ay katmayat nagpasyarak itimilan bakit matantay umayan sinaludsod ko tinagan na ayan ayat timbaga na ngem kunana gasawata ngem uray nukas ka sawa idaadungan paraan anak jay ubing paraaw awir jay bakbakat tila amkek nagpangapda. Okay, dito nga sunata kat may paikanyada na dati may isa nga papahaing armanda nga duwa.
para anak ni Tantan para awir ni Ka Emil. Uray na po daw, tayo na po daw, nunakam na't alawaw. Kaalig ng tay tunggal taw, alumlum na't atumtumpaw, asik na wantisisyaw. Uray nang isit, tayo nang isit, nugaraw na't naparagsit. Kaarig na aluti, sumitsit, sumirsirit, notok maam agkulagti. Uray na puputay na pugot, narabit na tay na urnos. Kaarig na tay balitok, weno perlas anabatok, apagray wanday tay pusok. Good afternoon, ating Sharon Cortez Vizcara. Ngem uray no kasta asawa ek idaadwa. Paraan anak mi Tantan para awir ni Emil tila am kagnog pengedda. Ngem uray no kasta tila kumakagurgura. Datay kan adda palad na adda kan bugbugawan na siknana lata siknana. May salaangan nga sunatan isong itetan iti kalalaingan na balong sagbay nga mapantayo iti search for the singing Ilocano Idol. Kanya kita search for the singing. Search for Ilocano Idol 2019. Kanana. And of course, this program has been brought to you by Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer. Yan. And we would like to say thank you so much, Apple Board Member Fred V. Alili and Sir Carl Jason Alili of Itchaga Isabela. And kadagiti familia Apple di for the kiduwa idikin ita para iti prizes tayo for the search. Can Pacific Star International Recruitment Agency. Kadagiti for trip for two to Malaysia. To Malaysia. Kadagiti kit na pong abroad. Aha, kit mapangkay sa jay sangwanan niti Our Lady Fatocha dita Alicia ta dati branch da Apo dita. For more information. Mapangkay di jay. Wala, syempre arang mga apan dalo ta sangwanan sa ta mulagatan dalo ta agency at ang orti mapasamak. Para guys ayaw ko na sa earth. Thanks po, more power George Dalafu. Dalafu. Amom dita? Dalafu. Kag panunod ka mo ito na sa amang kanahin tagpampanunod. Awan garod na pampanunod tak Dalafu. Dalafu. Awan may intrik. Awan may intrik nga talaga. Si Dalafu. Sabaw. Dalafu. Awan. Okay. Ngarod, may sapay nga sunata as our last piece for our second set. Abo dito'y programa ming adda kami manen. Kita, anang atati may ang kansyonan tabalong. Otilatan na bek dahang ang kansyonan para kadagiti gagayam tayo abo dito Mountain Province. Montan News. Nagiti dito Baguio and everybody. Abo ni manang Evangeline Ramelo. Waday asay kantina, sin igid di kalsada, sin bandana adhal sema. Ay anpay banbantayan di mistisa ay balasang, napindas na po daw iman. Ad-aroy mang arum, babaro ay gogowapo, pagdaamin formado. Watak pay wat ko mitkit puya o watak pay iit ko balasang ay naaamo. Nagdagsan mo kat ko nanabat sing kiday ko. Begaw pay isang inilak sexy ay panag-aw-awak ya puyong ay man kikilat.
yak ni namnama ay sakan baulay duna balasang edhalsema umiguyo diyan kananay kataman inumta dilay dak duduwata pinmatong sila misaan ginaw at nan botelya napunsiyan dempusag na dadak kedigayang gengko kaman maptetsan yes yes ko tanumalian makitok do naagdagsan mo kat ko nanabagsan kiday ko begaw pa'y isan nilak sexy ay panag-aw-awak yapuyong ay man kikilat naagdagsan mo kat ko nanabagsan kiday ko begaw pa'y isan nilak sexy ay panag-aw-awak yapuyong ay man kikilat